Sesa makuru se. Komera cyane kabisa. Mba mvuye imihanda mba numva nkukumbuye nicyo gitumye nisanza hano akakanya ka none. Ndabizi. Ariko none se warumeze ute? Mama ameze ate? Mama ara. Ubwashize nasize nyamara yarandakariye none se aracyandakariye? Byahura. Umva. Ariko ni wowe ufite uburyo basi wabikemura sibyo? Nabikemura. Iyo muri kuziko muraganira narabumvise. Narakumvise. Ahubwo sister reka nkubite mbangura. Uriya suza dutembera aho ryari ngo dusure basi. Ndano kubitekerezaho nyine. Okay, sister. Ngo mama yaragurishije rero. Yaragurishije. Yagurishije angahe? Miliyoni 2. Wow, umva nubwo ishuri naryanze ariko burya naragiye mpanga gashinga ku buryo nakwiga imyuga, hari imyuga nayo napanze ndetse mpanga n'akandi gashinga. Ariko hagati aho ngaho nari maze kubona ijana ryonyine. Haraburaho ubwo amafaranga 500 kuko ni 300 baduciye. None se hari ukuntu wagenda ukanyingingira mama akamutwa dufaranga ko nushaka? Uko nawe umuzi. Ariko mama nubwo hari ikintu twapfuye ariko yari inshuti yanjye cyane. Genda unyakira amafaranga rero ndayashaka. Sister mbabarira. Wapi? Mbabarira ibyo bintu ndabihaze. Please gira vuba. Turi kumwe. Sister, attention, genda wakamafaranga. Urumva? Sister, ngaho basi ndakwinje, sibyo? Mbabarira nzakoresha uburyo bwawe bwo bwose nitenya kwishyura uyahe mama. Ariko genda umujishwe umubwiye kara yawe. Sibyo? Genda ubikore sister. Asigenda nakwiyama.